to don't be ever cool be or outside. You see relax. Your pain contains lead, which is beyond the threshold. So I will show you the person. That is not. That is but not. You can't tell what is already. You can't tell what is already. That is not the question. We will move from here to the factory, but then the shop has. And I'm saying, almost the panel, and there was some call. These items they cannot be here. You cannot send it. We will see them. All of that will be done first. Then we'll get for it. Mamin Chow baby I will be na as a concerned citizen me your mind Ghana ni na me hu video bi me feel say me come ho asem kakra video ya wo hwe no screen so yi video a the Ghana Standard Authority for wo mo enam wo say paint bi e wo market ni mu a chemicals e wum no very harmful nti wo mo atiagu mu a wo mo ehwe so mbeyi sa paint ni nyina de free wo na Ghana hawo asa ebere bia no ya na ye de ani akosi amanyofo so na ye de ani akosi amanyofo so na civil servant no a wo mo ye nnwuma ye de ye sika tua wo mo kai wo se wo mo te wo mo no mo yi wo mo dwuma yie no na wo mo di ewudi abro bi oman a wo ye serious pa no bibi mfiti preko pe me huro oman ni mo penti ya wo no mo ken wo mo se ye import ne bae efri baabi ne bae na omaya ye serious Ghana Standard Authority enti does it mean say obi a de bibia ba na eduru ye borders ya munya modwuma wo hoyie na mogya ma product ne ko ana say de enkofo keka bi kofo keka say product ne de onya de ba na onya pe bibi kakra de ma saa mpanyifo no a wono mo be check the quality and everything of product no e ba no ye pe kakra ma mo a na achiridin no yanyi saa nkofo ni ana because saa na nkofo keka ya hometesem ene monam store to store. Now you see the certain kra wo ho a esa ye mabufu sa ye mahi ye metan kra ne say mo ajeja mo ho mo ama product na aba system ni mo awie. You are utilizing means to get the product out of the market. Now, more console must have the cameras a dimochi to achieve what? Cameras no dimochi no, more they achieve with because mind you, yen a baby before no, we are naturally born bad. Maybe the misika kofa product no diabano. There's no way I will catch them say oh bejia. Ebe ya me de me bo beto me yem se befa ko misika hye do the product ne bre me no wafa sika no mo amanko ye nhwe. What's how the camera do wachi? Enti say me product no amon ka say very harmful to nipa no. Se makofa bed ye ho na gumu warehouse wa. So you expect me say me ntwe megu store ho. Na ebra be se safako. Sometimes monsa nya dwuma no ma munya results papa. Ene mo kwa mo kwe a mo de bloggers edi mochi a wo mo twa ne o maye o mo de kire adwuma no a mo ye ne mfaso obi amaso mo a one mo jeja mo ho product na ba awie abegu system ni mo awie nso a mo se kwa mo sa de adoma ato so jeso obi a ntemo nka se de mo na mo a mo ye ni enti se mo kwa se stores be se 10 bi na mo benya mo de age a the number of stores waka across the country Ghana Standard Authority kwa me nim mododo across the country. How are you going to retrieve all those products? Masadi adoma say dimochi camera damoso chese we asia man say nyina hwemo say enkofo product you are getting them out from their stores. Mo pesa store owners no ehu sa adwuma amoye no edi se fata se mo ya mo so mo ye producers o mo Ghana ha no up to now mo fa producer bi edin mayo ba stores for no mo to ogu mo so afi wo man mu ye ni obi o import ni o ma bia ye ni nipa o import ye muko mo ade so habo border bia wo de fa bia no mo benya nipa ko import ye details up to now mo obi edin but shops no de mo to ogu so and say ne mo ne other media houses akasa say after painting no mo be call other product beauty say electricals you see mo expose mo ho ama obi afuni so o man no ye chi gu ho no mo a so person de bibi wura mu a de be wura mu
How are you allowing the thing to come into the system? A bus system we are and some about enforce it. Who does that? Sa na mre bi wo ho no mo abo nse bi a ense bi aba system nim. Ye betimi anom nsa na ba bi a 3 years. Wo ho na no so another yi body ono so so hwe se ensa na ye nom ne ye papa na ye papa no. Wo ho anom so so di bibi aba se ensa na obi anya anom wa bi wo store bi ano yi free store. Ebra mam ya no mam ya nom no ba 3 years o. Ya nom no ba 3 years. Eno na ya na nkofo kan sem bi se nkofo no omode ban wo mo amma musika pe na ne omode nkata ba abonten ade na mo ye sa chechetem bia no yamfi ani bre nkoso amanyofo so mo so bone amudi e no eso na ye oman bia no ye oman bia wo ye serious oman a na kampanyinfo amoda Ghana Standard Authority ano a e wo sa mo check product no ne quality ne bibia ye komo platform so a mo dwumadi amudi de wo sa mo hwe bibia wo ho no mo amanye no e wo sa nkankofo resign because oman no ma bi oman no to ye chi gu ho ma ye chi gu ho no na che se emu da ho se ya emu da ho sa ade na mo ye sa oman bi a ba na nkankofo resign ene oman bi a nkofo sika o mo de ye adwuma no omo kwan o befa so o bese nya nka penti ya nkofo akofa yi na nka they will get their money back command be pe kwan bi so afa so a they can still get money to invest and as on benya product for Freddy Agumon beton. Etime sa de no aga no Standard Authority for year 1 mwanye modwuma yie 2 mo say ye adwuma no ase yi ade na free system ni mu a mo say bomu dede chese o de won te won kan won fa no painting see. We should be serious in this country. We should be serious as Oman Ghana. But that's it.